ki khubor ka batein se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kidkot ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People North Khasi Hills District. Hapo ka jingalam jong usamla General Secretary usamla Ricky Majau ha ka arpulai trik unaitung arja apsan. Kilalet ban pensngau ha u Deputy Commissioner ka Ribhoy District u Abhilash Baranwal. Halor ka jinglep kha ka boarding ha Ribhoy District. Bat ka jingbam biang jong ka District Library. Usamla Ricky Majau ha ka jingkran bat kilat patai kubor ulai thu ba ka jingthot jong ka boarding ha Ribhoy District bat khamtam siki jaka bakham kendong kala bu jing e ye kipajba namar ka boarding kam june satya wat lada slabru ha ka baidai bat ka District Library ulaong kumba kalong menta kadang dai tang ka building handrai ka bampat biang pura haba New Jor bat ki weipat ki district mentasingi lawan kedua UBC habai di artli kimat kawai kedai habai di bakaliblat bat kawai kedai ke district library ke belah depli Pak Slam hangni hapo Ribhoy district jungi te lawan Aigdor Khas ya deputy commissioner habai di bat ka jinglip lat kha hapo kedong Ribhoy ber kawai ngidang sakhi dang hakini kita yo beladap ba segi thain patak mak hadu ba kina school kin hami banyak rali na benta banyo egalat ke ba biang te kani kedai away na kejing sakta ya ka district kejongi nabangi pai syaki snong kiba kendong ki bahap sikiti kitan umdan marman sa western zone nangta sa bun ki bakendong ki snong kum siang ki mahati ki ju ngat ya kini ki apot jong ka jinglip like mar ba pi bamta haba pi pai sakino ki kilat jupule ni kilat rekam menta ki yat be lagi digital kata kajintul kam yang kalat lembagi mobile lembagi internet ada kamdan kalat kasen jinjar ya kinong apply kam lani ya ki kena bapule bakin yo pura ya kajintul kam kujungki te ha kapangi kajing ajungi dorkas dusi uong ba unsa yang unsa khot ya kiba department kiba diban pek bede bakalat unsa khot ki engineer ki SDO ba kinsim initiative lani ba unsa ki explanation ba unsayo unsa pertip lang ini ba uong ba kat ba udisiru udi basa po no po area siam kejuk ba siam lamang ba te ngina kaliang kaseng ni buru ka ta ka hakmat jungki office ba diban pe ya kalat ba kide ban pe perman ba ya kalat kejinduk hak anu po ada minum ikan tan sunu kendong ba kiba duk lagi benai kiba kimla ban penyok ya kata ka boarding ka babiang ka tang hanupok mempet ka badai ka district headquarter ka ba download baru ki office sarkar don ki hospital badon kami kilat ki don ki school nak school kam tam portion mata ajing liblat pelong kan kalak ban rak man kejing bang kejing stom ya ki kena ki masak ya ka shit kejing shit tu kena pakai nak liang disiru ong ba usakot ya ki ba balai ke jujia kemudian ke por nopo lada hap slap ruli plat lada BLR ruli plat lada MBLR lada hap slap ruli plat kalat ke buyok nopo kalong tang lagi keliat kenta umba ngin dei compare lam segi district tiba don hapo state ini ke habai dei sabat ka district library wilayah hangi lai keren hakejuk hi kepor batu deputy commissioner ong ba ketika district library kalau di tangga building, kemudian tangga building, mulai ke empat biang pura kum haban habapai, sekiwi pergi district, hajing don jadi district library, haba pin page ke hall ru, ke bambiang, haba pin page seki jaka pulih kot jadi kena abang ke district library, kata ru kambiang, nangta ki staff ki badai bendon, badai bambiang, ki staff ru kimdon, kaba kat badang li kelut nang ni, kin hak rak ki file jongki suslong, pambiang ya ki kot islaki baidai hapok ke district hakapor bengi alik jurip ya ketika district library nim julap ya kita ki officer in charge bade benpek ya di district library indre ngilap tang ketu we armut ki staff ki badan hakat ke district library ki staff ki shortage tekmut ba kam don jimuntoi ketika building bakan sudan
tang kata ka kerteng juga district library hindai bom trekam te tang kini kinjat hina kaseng nakaliang kaseng ikentu ya ki bor halor bor beripek bakin sim kia halor kini ki artli ki isu kamtam bakalaj bak district library ki dikbudon kam apa district marba iki kena badang pule ada kimyo iki kot Islam yang nakiyo kihat kila balik apa ki district library bakin yo ya kini kot Islam dia ngina kaliang kaseng tang kini kentu ki bor beripek yung district but ya barok ki MLA badan hapo rihoy bakin sim kialam ya kani haban pek eksnong bakundong-kundong hakapor ka bafi Pilipan bot pikular iki belpenbahan re hapor ba pila de job pila su ino konsuat iki tapi pek lam tu tunrong lam namar ba kadai namta kada ba hi jong kajak rio pok district je Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata kawei ki sopti kadai kawei ki design tang naka benta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat namot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra